This is the second hour of Mega Grace on Sunday with me, Pumlani Nkwanyana. I'm with you until 10 o'clock. Kunikeza umculo namandla, kunikeza amazwi, kunikeza lenkulumezo kwazi ukuzikuvuselele as you are getting ready to go to church. And namhlanje we are talking about a very important topic. I think we really need to discuss this. Ukuthi kwenziwa yini ukuthi sithi sikhonza uNkulunkulu oyi-1, sithandaza uNkulunkulu oyedwa, sifasta uNkulunkulu oyedwa, kodwa futhi kunezinto esibuye siphikisane ngazo. Abanye bethi lokhu bayakwenza, laba abanye bathi abakwenza ukuthi, abanye bathi ba wrong laba mabenza u1, ba wrong laba mabenza u1, kodwa we are still serving one God and we claim to have the same Holy Spirit. Yini leyenza sihlukahlukane. Sina impostoli on the line, Apostle Saziso Ndwandwe nomvangeli babo babili namhlanje. Ngithe ngibadonsa ocingweni umvangeli uSibu Sikhakhane bakhona on the line. Siqale ngawe mfundisi uNdwandwe. Sawubona mfundisi wami. Angibingelele njani namhlanje? Siyaphila mfundisi. Thank you very much kusidinisa kuthola sinawe namhlanje kuseni. Sinayo futhi umfundisi uSikhakhane. Sawubona mvangeli. Uyaphila sasho njani? Ngiyaphila mfundisi wami, ngiyaphila. Thank you very much for joining us this morning. Asivele singene ngqo. Siqale ngawe babundwandwe. Sihlukaniswa yini manje sibe sikhonza uNkulunkulu oyedwa? Ngiyazi khona izinto ozenzayo wena ebandleni lakho, kodwa abanye abafundisi bafana nayo Sibusiso Sikhakhane abayichithayo bathi hayi lezi zinto ozenzayo azikho ezweni, azikho right. Yini lesihlukanisayo? Isibonisa lokho umuntu kengenza ayikho ezweni. Ngicabanga ukuthi lokhu engikwenzayo nabantu bakwenza uze kubhale ezweni. Ngoba lesho ukuthi hamba nencwadi yabelungu, mina ngihamba nokukhuluma kaNkulunkulu kimi, bona bezwa ngabelungu ukuthi benzani bayakhopisha, mina ngihamba njengokusho kwakhe kimi, hayi encwadini yabelungu. Incwadi yabelungu yiphi incwadi yabelungu? iBhayibheli. Okay, incwadi yabelungu. Okay, nangu kodwa nawe uyayifunda nje incwadi yabelungu mpostoli? Ngiyayifunda, iyangimotivate afanye njengencwadi kaMiles Monroe, incwadi kaPD Jakes ngiyayifunda ngoba ikhuluma into ezinhle, ayikho kubi ngayo. Kodwa ayikho nayo dibala ukuthi eThekwini noma kwabaKwaNongoma noma kwabaSenhlane. Ikhuluma ngezinto ezenze ezihistory. Eyinemikhuba futhi nakho lokho kusithi iBhayibheli lingcwele sinamanga ngoba kunamadoda arepha abafazi lapha yathi. Kunabantu ababulala abantu lapha oDavid babulala abafazi babantu bathathe abafazi babo. It's not a holy Bible, kwakuyisenzo nehistory esibhedayo nenhle. Kodwa wayifunda nayo mpostoli incwadi, wawuyithemba uyishumayela? Namanje ngiyayishumayela, ngithanda ihistory. Ngiyashumayela ngayisakho inhle kakhulu. Okay. Right, asiya kuyena mvangeli uNdwandwe nangwe umfundisi uthi into esahlukanisayo la incwadi yabelungu, incwadi esithi holy kodwa ayikho holy, kodwa wayifunda umfundisi angazi usejeke kanjani manje. Mfundisi uSikhakhane, yini lesahlukanisayo? Sihlukaniswa amanga, wena Phumlani, wena mfowethu. Amanga ukuthi incwadi yabelungu eziningi into zabelungu nefoni nje umprofeti ayiphethe nayo. Nobe noche nobe ephule yabelungu nayo. Yeah. Akambo bheka ifoni yabaNongoma mama ngabe engazifundisa zabelungu. Ziningi izinto isithekile Nike nalakho yabelungu. Yeah. iBhayibheli ziningi izithole kubelungu. So manje umuntu mase eqhama ngaleyo ngqondo akavela ilasha yonke into yabelungu. iBhayibheli nje bese lishumayela nababazalwane iminyaka abazalwane wafika lo moya okuphara lengikhuluma ngayo, lo moya lo wokuba imafia yayo ukuthi imali usungayenza noma kanjani. Bese baphuma ngomnyango ke, baphuma umuntu mayephuma ngomnyango ke efanele kodwa nolahleko omigcina seshale inkulumo, omigcina sesenza noma yini, kodwa asikwazi ukuphila sabantu asolilwane. Kufanele sibe nayo into esimeke yona sabantu. Yeah. Umndeni nomndeni uba nento ethi thina sabakwa Sikhakhane simela. Yeah. So uma ngabe ukholwa sekuzoba yinoma yini umuntu angayenza angaqondiswa ingabikho incwadi ifunda. Uma ngabe incwadi yabelungu ke iyabheda ababhale yabe abantu abamnyama akube khona kodwa into esibazi ukukhomba umuntu kuyona. Hayi umuntu uzobe dala ihlazo la rape ingane nobenzeni abesathi akazutshelwa. iBhayibheli lihlale lokho. Amanga lihlaza la. Uthi uNdwandwe la mangikhuluma naye wemfundisi uSikhakhane uthi le ndaba yeBhayibheli akusiyona iholy book le, incwadi nje yomlando. It's not a holy book.
leli Bible okay manje ayikho holy ke kushuthi ngoba iBhayibheli lithi uNkulunkulu ungcwele and iBhayibheli lithi izwi lelibhayela phana lilizwi laNkulunkulu and iBhayibheli lithi abaprofeti ababhalele encwadi kwabaprofeti abangcwele yeah nomoya lo kuthiwa siyawuthola masikole kuthiwa umoya futhi nawo ongcwele so manje kuvela lapho ke phela ukuthi into ebhayela lapha iholi akushiyo ukuthi amakharenta lamayana woka holi kuthiwa i-conclusion ukuthi izwi laNkulunkulu ayihlonishwe ngoba iphokophelisa ebungcweleni ngahla ngifuna mina yeah. Right, it's Mega Grace on Sunday on Vuma FM at 20 minutes before 8. We are talking about a very serious topic this morning. Ukuthi yini edala sahlukane sibe sikhonza uNkulunkulu oyedwa. Yini senza sahlukane sibe sithandaza uNkulunkulu oyedwa kodwa abanye bekholelwa into ehlukile, abanye bekholelwa kwenye into ehlukile kodwa sibe sikhonza one and the same God. Mfundisi umpostoli Ndwandwe uthi umfundisi uSikhakhane into enenza nina nigcina senenze kwahlukile kulokhu kuseBhayibhelini ngoba khona umoya upharo nhlase onenza niphume nomoya obumafia wokufuna imali yikho enenza manje niphikisana nalabo abanye bahamba ngendlela eseBhayibheli njengoba nje uyichithe nendaba yeBhayibheli uthi nje incwadi nje oyifundayo for umlando ngathi uyabheda lo uSikhakhane indlela abafunda ngale iBhayibheli nabo bamaqembu banemkhuba yabo abayenzayo umuntu aphume faith mission yoqala inew faith mission yeah mina ngithe iBhayibheli ngiyalifunda ngiyalikholwa yeah kodwa owenza sehlukane yubizo bese kuthi ngihamba ngendlela uNkulunkulu angihambe ngayo 2 indlela uNkulunkulu muphi uNkulunkulu khona lapha eBhayibhelini uNkulunkulu phela eBhayibhelini umuntu kimi usemvelweni uNkulunkulu okay uNkulunkulu nabantu abaseBhayibhelini babahamba noNkulunkulu ngoba ngithi history enhle nembi iBhayibheli ungayibalekele lento ukuthi iBhayibheli phethe history embi nenhle kodwa siyalifunda iBhayibheli liphethe ukukhulelwa uDavid ekhulelisa indoda umfazi womuntu wabulala umfazi womuntu uDavid lo sithi is a holy man iBhayibheli liphethe ukungcola okumangalisayo la khona iSodoma amadoda ayelana odwa iBhayibheli liphethe into enhle nembi ihistory yakwelinizwe uyezwa kodwa uNkulunkulu uyaqhubeka uyakhuluma manje seningabhalwa amabhalo ukuthi baba nenhlahla abathola abantu abahlanu abababhalelayo abaprofeti ababekwenza nathi khona into esizenzayo uNkulunkulu azenzile ezinkulu kakhulu ezinye azikho eBhayibhelini sizenzile kodwa ezinye ngimangisa inkulu esizenza siholwa umoya kaNkulunkulu labo Sikhakhane lababulawa indlala ngoba begxeka ukuthi sinesicala babandla ngoba sifuna izimali babulawa indlala babhiza babaprejisa abantu 10 bengabaniki belokhu begqoka lezi impahla zabeyinuka nama undertable benziwa leyo mkhuba yabo babanemona yempilo yethu kula sipha yona uSikhakhane laba kodwa bayaveza ukuthi lento eniyenzayo ayikho in line noNkulunkulu lo abamkhonzayo asimazi ke labamkhonza ayikho in line naNkulunkulu abamkhonza mina lo ngimkhonza in line imuphi uNkulunkulu omkhonzayo mfoka Ndwandwe because uJehova ophilayo ekhona umuntu mhlawumbe ngasekelwa umqalisi umdalo sinomhlaba konke kwavela ngaye uyena impela lokho omkhonzayo uyena impela lokho omkhonzayo noSibusi Sikhakhane ngikholwa uNkulunkulu womona omngako babagcina sebegxeka amafutha namanzi inhlupheko bahluphekile labantu banomona laba bantu labo uSikhakhane Sikhakhane umfundisi uthi ayikho lento yena nina nishaya umona mfundisi wami umshaya umona that is why you are against what the Holy Spirit is leading umpostoli ukuthi benze into abazenzayo that is why sesinama arguments ningafuni ukuhamba nento uNkulunkulu athi asiyenze ngoba umona ohlasele nina bazalwane awu singaba nomona wento engcole kanje abayenzayo ungachaza ukuthi phela ukukholwa mfundisi akuyona indaba ye-success yayikholwa ngijongjona akukholwa akukho base nje kutheni kuphumelelane ngokuba nemali niphumele yonke ngithi umoya wabophaphu lo umoya wamathatha awukho umoya nje ophara ukukholwa ku-based kwi-eternal life ukuthi sishumayele ivangeli abantu bahlengwe abantu baphulukiswe abantu bayabona ngisho and into ukuthi ngikufana nabo kakhulu especially umprofeti uSaziso ukuthi beshumayela nabo beshumayela iqondiki and bonke babashaya ama-challenges ashaya sonke lo ma-challenges uthi uPawulo ngiyakwazi ungabi nalutho ngiyakwazi ukuba nokuningi uma ubiziwe nje uyakwazi udlule osizini uphinde futhi uqhubeke uNkulunkulu akuphi kwekuningi uyabo so manje bona bafela leyo test ke manje baphuma ke manje sihambe bawuphatha amapiki bawukhumbana
baphuma umyambo othenga cooking oil bonke banobufakazi obubodwa bobafela i-test yendlala so manje leyo test sonke sidlulile kuyo sidlulile mina endleleni imoto ngadlela kuyo yonke into angangikhompyutha ngokhompyutha nje mina nozwide ngokudlula usisini kumele ufane nengane wafela i-test engayiphasa mina so lengadlula kuyona asho nami uNkulunkulu engitshengisa imbone nami uNkulunkulu ekhuluma spiritual nami uNkulunkulu ezenza imama ayingangicakela ngayo ngathi mhlawumbe yena mhlawumbe uNkulunkulu qhamuka from the very same background yabo and manje kuthi abasakuba ne-test yendlala yabo i-test yendlala yafika kuJobe yafika isiyafika ngisho ku-Abraham uhamba uqamba waphika unkosikazi wakhe so ukuhlubeka into odlulayo kuyona ma ubisiki Focus waiting ngizwe ngathi lokhu ukukhuluma la ubuye kuphazamiseke. This is Mega Grace on Sunday on Vuma FM, adult radio for the young at heart. We are talking about ama disagreements, ama ideologies, abantu abahlukahlukene sibe sikhonza uNkulunkulu oyedwa. Focus wide ulokho ayibekile indaba la uSikhakhane uthi ayikho into enenza into eyahlukile ngaphandle kokuthi niswele nihlushwa indlala nelemibono nishoyo ingoba nifuna ukusebenzela izisu zenu hayi ngoba kuyinto genuine but it's because you want to feed your stomach. No umngana njengoba sikhuluma nje vele uma nje sikholwa thina sinobizo hayi labo Sikhakhane abazamayo thina sibizwe uNkulunkulu sondleka obizweni lethu oSikhakhane uSikhakhane akasakhonza phaya ekhonza khona waqala ibandla isonto ukuze umbuzo wakhishwa yini esontweni labo ungafuna ukuboniseka ungafuna ukuphathwa ukufuna ukuthi isource umnikele uze kuye ama ministers laqala abantu baqembuka emabandleni ukunyola ungafuna ukudiscipline emasontweni abo bese bezoyisha abantu abaholi besho la ekhanda nabo kunoku kufuna ingcebo in disguise. Nawe Ndwandwe nebandla lakho Ndwandwe ngithi khona ibandla nawe liqala nawe lakho mina ibandla elikhulu kakhulu mina elikhulu kaba hayi lemzamo le nawe wenze lento efana nayo nje uSikhakhane hayi lemzamo le ucomplain ukuthi Sikhakhane waqala ibandla efuna imali ezamela nawe nje waqala ibandla lakho nje mina elambandla laqalwa umoya uSikhakhane laqalwa uba laqalwa uSikhakhane laqalwa uMndwandwe kushaya indaba yebandla uthi laqalwa imoya wena lakho laqalwa yini mfundisi awuthi wena kuphela nebandla nginabandla mina ibandla likaKristu wena kuphela nebandla labantu abe bavukuza la emarenki labe bakhohlisa ebathayisela alona ibandla uma ngaba namhlanje ngathi isigqoko ngithi isigqoko hayi siyaphilisa akukho ongafuna ukuphila right ngasuka nomuntu ongakholwa kusuka nomuntu nje lapho ongakholwa ivuselayo nje ishayela impilo azofuna ukusiza ulona ibandla le abantu obaphilisayo noma wenza ministry healing akona ibandla uJesu hamba yonke indawo 5000 abantu ebaphilisa usaziso obune gift yaloko akahambe kwenza lo ngaphandle ukuthi azaka amasho yonke lo nje usaziso bevele ne gift before aqale into yamanje angazwenze ngathi manje yakuna igift yabona kodwa manje wabese baka izinto nazi into esixabanisa ukuthi ugifted xaxaniswa indlela yokuphanda yabo kalendlela uthi uNkulunkulu webaphilisa abantu usazise bathandazela engekho manje so ngisho ngithi le method yabo yokufundraiser yona isixabanisayo axaxaniswa ukuthi umsetshenziswe uNkulunkulu so akulona ibandla abantu obathandazela erank bathandazela abantu erank lamasiphatha shop abantu bewavula bathandazela abantu namabandla lo masiphatha indawo nje lapho umuntu ayigembulela khona ayigembulela ikhasino yakhe all right so kodwa banazi iphiwo bona babuye nezwini kuphela iwe ezulwini baphume kule. It's Mega Grace on Sunday on Vuma FM sinompostoli uSaziso Ndwandwe nomvangeli Sikhakhane bakhala ngendaba yokuthi yini le eyenza singazwani ebandleni ngenxa isikhathi sami mfoka Sikhakhane ngizoqala ngiyekuzwide sesoyigoqa ngoba ngiyabona ukuthi asikafiki la ngifuna sifike khona ukuthi isikhathi sincane kakhulu mfoka Zwide bafo yes ubuye ngathi uyangibalekela kancane la angibaleka ngithi thina siyasebenza simphuma kwelinye ibandla nami lisekhona kade engithandazela abantu ngomprofeti mfowethu uNkulunkulu ngicobile hayi lemsangane enjalo abantu okuthiwa basindisiwe uSikhakhane okay bese besibiza ngamaphara
Mfoka Zwide ngiyakwazi kudala kusekhona umfundisi EK Mvubu kudala nawe usindise wangazi namanje usasindise noma usasindiswa ngamanje sindiswe kakhulu kodwa hayi ngalendlela yalabo abafola abaqamba amanga abagila imkhuba bese beyophutshwana ntambama kunjani kwakho ukusindiswa uyabona nje uthi wayini ligcwele ikhanda kuloSikhakhane kunjani kwakho usindiswe kanjani usichazele mhlawumbe before sikudedele nxa isikhali sami la ngawuthi sizothola isikhathi esihle mhlawumbe se-airport ngiyabhoda ini kodwa sizothola isikhathi esihle sihlale phansi bese sibhekana nalembhalo yabo abayishoyo ngoba nokuthi ibandla anginalo faka umntana sethi yini ibandla abantu abanjani bese siyakhuluma kuye ahlonise lika Jesu noma elami ibandla yabo ibandla ngingaba nalo ngoba mangithi into ingeyami ngoba uNkulunkulu ngiphe igunya ukuthi into ngiyone ngiyiphathe emhlabeni ngamandla angiphe wona mina ngiyamthanda uJesu ngiyakholwa ngisindisiwe kodwa hayi ngalendlela yabo oSikhakhane langa hayi asikuvale Mfoka Zwide ngenxa isikhathi sethu asingivumeli kahle ngicabanga ukuthi kumele ngihlele la sihlangane nani nobabili sihlale phansi singabi socingweni sihlale phansi sixoxe kahle sobabili asilenze ifikelizayo kodwa sizokwazi kahle ngoba ngiyokwenza shoti ngilale eThekwini angilale ngoba ngihlale utravela kakhulu uNkulunkulu wangigcoba ungivulela indlela mhlawumbe lo mfongo ngiphathela umnikelo ngiyambona ukhulisa indlela lambe too much umuntu olambile ukhuluma kafuthi amazakho okugcina Ndwandwe ngikudedela hayi ngiyabonga popular fethu ngiyabonga lapho kumprofeti hayi bona ayikho mina ngiyacela sihlangane ngempela ngoba oqala ngafika la wangabikho lo mprofeti omatch so lento ngiyafisa ukukhuluma nawe ngiyafisa ukuyisiza yebo lento ngoba ngiyayithanda lento inesiwe lento yabo strong kakhulu kodwa manje izodingisa abantu basesogweni ngoba ubhizinisi ngichallenja ngendaba yama-morals mina ngokugcina ke Saziso usaziswa ngama-morals yabo angeke nje azakufike nokufika nje challenge ngalento leyo so ke ngicela nje afike sibonane face to face ngoba ngiyayithanda lezizwe ngifisa ukuthi ingafiki esihobweni ngoba manje ngicabela idabula yakho hayi sobonana manje uNkulunkulu efuna manje usukuthathaba ukuthi ubheke esihogweni usuNkulunkulu manje wemfundisi uSikhakhane usuthi esihogweni ngqo Saziso manje hawu ngeke yabona nje umuntu owenza into akhohlisa abantu ngesiphiwo aqoqa imali engafuna ukubalisa imfundisweni yangempela hayi ngeke azakubone lokho ngifuna nokuthi phela lithi iBhayibheli uma khona esweni lakho omyena ogongolo lithi qala ususe esweni lakho bese kuya kulo muntu so mina sengisusile kumina sengiyakela ke manje so unayo right yokumahlulela umuntu kuyifiliyothi ngekho kuwe kwena mina ngidayisa manje mina ngangahambe ngiloya abantu so ke nginayo right yokumcorrecta lapho ukuthi akabuye kulendlela le Right, thank you very much. Siyabonga kakhulu mpostoli emfundisi wami uSikhakhane Saziso Ndwandwe mpostoli siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho mfowethu now. Before ubonge lithi iBhayibheli lingehlulela uzingehlulela. Nanokuthi first parent about umuntu basindisiwe likuphe but abasindiswa laba igama leqembu abazetha lona babefuna uqala into yabo. Befuna ukususa inkolo kaNkulunkulu nenkolo kaKristu befuna ukuthi bona basindisiwe. Ubani osho njalo basindisiwe? Wena Mfoka Saziso uyini Mfoka Ndwandwe? Uyini inkolo yakho Mfoka Ndwandwe? Mina ngumzalwane ngiyakholwa. Usindiswanga? Awusindiswanga. Ngiyakholwa mina ngumsindiswa ngendlela yami hayi ngendlela kaSikhakhane. Ithini indlela yakho? Ithini indlela? Sizoyiqoka basehlezi phansi angithi uqoka kahle emoyeni ngisasindwa yilo ukuthi ngisawugebela ibhanoyi. Lo mfaka hambe othola ama-Uber lona enhlupeko. Alright angibabambela ngoba uyabona ukuthi le ndaba le hayi asikakayiqedi and akakabi sethu siqede kodwa asibabambela kumele sihlangane labo bafundisi bobabili ke sixoxe le ndaba sihlanganise sibone ukuthi silungisa kanjani ngoba khona ukudinga ukulungiseka la khona kumele sikubambe umfundisi uSikhakhane nompostoli uSaziso Ndwandwe yabona kube bebese studio impela bekuzomela ngibize ama bodyguard la egcwele la studio ngoba ngiyeza ukuthi imoya iphezulu kubafundisi bami kodwa ke siyabonga kakhulu umfundisi uSikhakhane thank you very much mfundisi wami uSikhakhane nempostoli Saziso Ndwandwe thank you very much Mfoka Ndwandwe ndodiyale kwaNdongoma umkhaya wesilo samabandla onke inkosi yethu esiphethe kwaZulu this is mega